čuli da u Bosni i Hercegovini postoje neki političari koji se bore protiv antifašizma? Protiv antifašizma? Tako je. Jeste čuli to? Čekajte, protiv. Bore se protiv antifašizma. A znate zašto? Zato što antifašizam pretpostavlja da ima fašizma. To je malo bezobrazno. Jer fašizma nema na ovim prostorima. To su gluposti. Jel da? Nema. Pa znate što je fašizam? Mislim, ima definicija fašizma, ima u povijesti fašizam. Italijani, naravno. Fascio je snop, onaj konj Mussolini, jel? Fašisti. Jaka država, jak vođa, ne klasno, nego protiv drugih naroda, ekspanzija, pojedinac je ništa, sve za... Mislim, ne govorimo o komunizmu, iako je jako slično, ali govorimo o fašizmu. Gdje ćete vi to naći ovdje? Znate, to, antifašisti da bi postojali, mora postojati fašizam, onda ga oni vide svugdje. To je priča. Kao, ne znam, sprej protiv buha, ako pas nema buhe, šta će ti sprej protiv... Znate, oni tako reagiraju. Jer je šminka biti antifašist, to si ti odmah kao šminka. A u stvari si gori od fašista. Mjeriš ljudima riječi, dijela, kako je pogledao nekog. Znaš, to je dosta ovako bezobrazno. Zato se ljudi bore protiv antifašizma. Kakav je antifašizam 2018. Di, šta? Di je fašizam? Nacionalizam ne mora biti nužno zlo. On je okej. Dakle, svake od naših naroda nas ima par miliona. Šta bi trebalo biti? Ultraljevičari i nestaju nas planete. Dakle, kogod malo ima, mora biti malo desno. Mora štititi svoje, inače... Malo desno, ne puno. Pa blizu. Onako, ko da ti vuče špor nije napravljen, pa malo golf dvojka vuče desno. Mora se. To je uvjet opstanka. Malo prije ste rekli komunizam i fašizam slično. Slično, jako. Mnogi će vam ovdje zamjeriti radi toga. To me sad jako brine. Ja govorim o komunizmu, nemojte, pa znate što je Stalin radio? 39. potpis pakt o nenapadanju s Njemcima, baš njega briga. Podjela Poljske. Ja ću ovo, a ti ono tamo. Crveni Kmeri, Pol Pot, 2 miliona ubio svojih. Koji god imao naočare, aha, znaš čitat, pa je streljao. Kako mi komunizmu govorite? Ja ne govorimo o komunizmu negdje. To je utopija. Svima jednako. To je protuprirodni blud. To je protuprirodni blud. To je bezobrazno. Ne može svima jednako. Ima ljudi sposobnijih, ima ljenčina. Zašto bi svi jednako imali? Ne može. To je protuprirodno. Ovdje su živjeli ipak jedan blaži komunizam. To da, to je. Ja govorim o komunizmu kao pokretu, ono, to je... Komunizam se ne može porediti sa ovim. Ne može, puno manje žrtava je bilo. Znate zašto je? Samo malo da vam kažem. Pustite priče te. Ja znam, jedan gospodin Afan se zove iz Cazinske krajine. Fenomenalan tip, ali od jednog poznatog glumca otac, pa neću reći prezime. On mi je pokazao, 5 godina i 2 mjeseca je bio na Golom otoku, za vrijeme vašeg blagog komunizma. Zbog rečenice, vidiš ti kako se oni voze, a mi idemo pješke. 5 godina i 2 mjeseca. I pokazuje mi je knjige, visoko obrazovan čovjek, predivan. Nažalost, umre. Pokazuje mi bližnice gdje je morao hvaliti, zahvaljivati što su ga zatvorili. Inače, dobije još godinu. Nemojte, molim vas. Pustite fore. Ovdje je bio blag. Pa je ako si tele i ne miješaš se u ništa. Šta je s ljudima koji imaju zahtjev da kažu nešto, da kažu, gledaj, nije tako. Ja sam u tipsa imao 2. Uglavnom, sad nam je dobro. Sad možemo da kažemo sve. Sad imamo priliku. Pustite vi, sad nam je dobro.